Poruka povodom Svjetskog dana pozorišta. Autor William Dafoe, glumac i pozorišni umjetnik. Ja sam glumac koji je prvenstveno poznat kao filmski glumac. Međutim, moji korijeni su duboko u pozorištu. Bio sam član Wooster Group od 1977. do 2003. godine, stvarajući i izvodeći originalne komade u The Performing Garage u New Yorku, te gostujući širom svijeta. Također sam radio s Richardom Formanom, Robertom Wilsonom i Romeom Castelluccijem. Trenutno sam na poziciji umjetničkog direktora Venecijanskog bijenala pozorišta. Ovo imenovanje, događaj u svijetu i moja želja da se vratim radu u pozorištu snažno su oblikovali moje uvjerenje u jedinstvenu pozitivnu moć i značaj pozorišta. U skromnim počecima mog djelovanja pri Wooster grupi, njujorškoj pozorišnoj trupi, često smo na izvedbama u našem pozorištu imali vrlo malo publike. Naše pravilo je bilo da ako imamo više umjetnika nego publike, možemo odlučiti da otkažemo predstavu. Ipak, to nikada nismo učinili. Mnogi članovi ansambla nisu bili profesionalni pozorišni umjetnici, već ljudi različitih profesija koji su se okupljali kako bi stvarali pozorište. Iako The Show Must Go On nije bila naša mantra, osjećali smo obavezu da nastavimo naše susrete s publikom. Često bismo imali probe tokom dana, a navečer izvodili materijal kao radnu verziju. Ponekad bismo godinama radili na jednoj predstavi, uzdržavajući se putujućim izvedbama starijih komada. Višegodišnji rad na jednoj predstavi znao mi je postati zamoran, na probe naporne. Ali takve neizbrušene izvedbe uvijek su bile uzbudljive, iako nam malobrojna publika ponekad je djelovala kao svojevrsna presuda o nivou interesa za naš rad. Upravo me to navelo da shvatim da, bez obzira na broj ljudi, publika kao svjedok daje pozorištu njegovo značenje i život. Baš kao što kaže natpis u kockarnici, morate biti prisutni da biste pobijedili. Zajedničko iskustvo čina stvaranja u realnom vremenu, koji se može zabilježiti i oblikovati, ali uvijek drugačiji, zasigurno je jedna od najvećih snaga pozorišta. Društveno i politički, pozorište nikada nije bilo važnije i ključno za naše razumijevanje sebe i svijeta. U ovom trenutku svojevrsni slon u sobi su nove tehnologije i društvene mreže, koje nam obećavaju povezanost, ali su očigledno fragmentirale i izolirale ljude jedni od drugih. Računar koristim svakodnevno, iako nemam društvene mreže. Čak sam pretraživao sebe kao glumca i tražio informacije putem umjetne inteligencije. Međutim, samo slijep čovjek ne bi prepoznao da postoji opasnost da ljudski kontakt zamijenimo odnosom s uređajima. I dok nam tehnologija može koristiti, problem neznanja koje je s druge strane komunikacije je duboki i doprinosi krizi istine i stvarnosti. Iako internet može pokretati pitanja, vrlo rijetko prenosi osjećaj divljenja koji pozorište stvara. Divljenja ukorijenjenog u pažnji, angažmanu i spontanoj zajednici prisutnih u krugu akcije i reakcije. Kao glumac i pozorišni stvaralac i dalje vjerujem u moć pozorišta. U svijetu koji djeluje sve podjeljenije, represivnije i nasilnije, naša zadaća kao pozorišnih stvaralaca jeste da izbjegnemo degradaciju pozorišta u puku komercijalnu djelatnost posvećenu zabavi ili na suhoparnog institucionalnog čuvara tradicije, te da umjesto toga njegujemo njegovu moć da povezuje narode, zajednice i kulture. I iznad svega da propituje kuda idemo. Kvalitetno pozorište nas izaziva da i preispitujemo naša razmišljanja i podsjeća nas da zamislimo ono čemu težimo. Mi smo društvena bića i biološki smo oblikovani za kontakt sa svijetom. Svaki naš čulni organ vodi ka susretu, a kroz te susrete dolazimo do dubljeg razumijevanja onoga što jesmo. Kroz pripovjedanje, estetiku, jezik, pokret i scenografiju, pozorište nam kao cjelovita umjetnička forma omogućava da vidimo kakav je bio, kakav jeste i kakav naš svijet može biti. 27. mart 2026. godine.